Nyarari cia timu ya TV aria ni wateteria gikombe kia muthako wa basketball mwaka muthiru ni marikite kugata tigiti wa ikereka ria semi-finals ngucanio ici cia Brookside cia Term 1 School Games thutha wa gukorwo mahotanite game igiri gukinyania na riu muthenya wa ira magitandika muwa na point igana ria 10-29 umuthi makigaragaria buruburu na point 53 kwa 49. Timu ya Nyarari ni timu ya Tigoi aria nao marikite kugata tigiti wa ikereka ria semi-finals muthenya wa Jumaa thutha wao kugutha Balchodo ya Nyanza muthi waira na point 75 kwa 44 no muthi makigaragaria timu ya North Eastern. Tuanjia picha ndoko. Mwana wa Imwana Dagoretti High School ni marikite kugatira tigiti ona wa ikereka ria semi-finals ngucanio mwana wa basketball makigutha Murureri High na point 84 kwa 49 muthenya wa ira no muthi makigaragaria Sigalame na point 58 kwa 43. Cukuru ingi kana Imwana ingi irikicireketie already kugatira tigiti wa ikereka ria semi-finals ni Agoro Sare ya kuma mwena wa Nyanza muthenya wa ira makigutha Sigalame no muthi makigutha Murureri na point 84 kwa 49. Tuli lose game. It was very bad for us, and today the way we are prepared, Dago will go home crying. Tukumurika mahenya ma cross country gicigo kia Rift Valley nikio kirekete kodekithia uhotani mwena wa arume na mwena wa airetu kuri henya riri ritengerirwo kiroko tene muthi wa umuthi. Naguo muthako-ini wa gonya aura ni wa athaki 15 oro mwena timu ya Alliance Boys na Kangaroo cia gicigo gia Central Province kana gicigo gia gatagati wa bururi kana itigeretie o ngucanio imwe tu nigetha ukorwo cikigatira tigiti wa kuingera ikereka ria semi-finals muthenya wa Jumaa. Uyu haha ni kocha wa timu ya Alliance. Nisha tuthakite game igire tugacinda imwe na tugacinda imwe. Riu game ire ikahota utututukania hari ithui na Maseno na Dagoretti. Riu ucio turathaka na Kwale no nginya macinde matucinde na Kwale already major tondu macinditwo mithako iri na ithiru no nginya tumacinde na Dagoretti na Maseno umwe wao no nginya acinde. Maya merigiriro kunyita thinga muno muthenya wa ruciu kuria timu itiganite igakorwo igitetera kuingera ikereka-ini ria semi-finals muthi wa Jumaa. Ririkana mathako maya magakorwo magitirwo muthi wa Jumamothi kuria ahotani magakorwo makinyitira bururi itemi macindano-ini ma gitaru kia East Africa maria magakorwo mweri wa kanana bururi-ini wa Tanzania. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma gukiaro-ini gia Shimolate wa kaunti-ini ya Mombasa, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.